Degemermad amant et Kemper evit un abaden Bali-Braise ispicial vara redadeg. Et ya amant eo lochan a redadeg, memor o heulion a hanom vara genoued a demom vareun memor erger diragar skinwell et oa passet un trou juste derdanoz amant et Kemper. Tu veux dire heulion neuze un abaden ispicial et l'hermavor et pepler, warandachen gant telo e harzom o heulion a rederien, genin me un tom divesator warar blasen devant david un dud, de gompren perag in ken drehet gala redadeg un darvout kenabouez evidoriez. Evit just tem arblamant vo klasket display gadar, tem arblamant a zo neuze brezonek liez liou. Gunnar evin neuze un tomik divesator, mais da hortoz evo atkavet goulouena aioner leia atkavet vo a hanor, justement war blasen war a leur enzo ken. Ja, trugaredit Maël, tu zo dit disken deus dat lut vraiment a gatkavout a hanom var plasen Sant Kaurintin et Kemper, a momom var leuren aredadek evit beva assemblez ur mare fromus kenan. A c'hoar bezet zo bet traoù dija goude mern peogwir e digouet ar vas test var vor. Hag ben un eur a han e locho davad a redadek. Me evel just ur reolen e mekel, treuskas ar vas test a zorn da zorn. Setu dresandra he a nevim ket on unan var ar plateau a he velit martezez skedenou a ar vastest o heruout var bag Sant Kaurintin, medamañ e teuio tut da atkavout a hanom ouz tol Bali-Braise, avec sort tut a youlvad evit displegadion penons eve aozet un darvoud eveleman, petra ur bern trouz a zo a he nizo vareun hag dieskenan et levoud ar pez ar c'hoarvez, just evit la varedeur evo ur rouviad a enor e fin an abaden evel just. Hag son erez evel just ur gwell e a redadek hag dibabet an eus lakad ur strolad. A zo tamek liou ar storm ariez evel just ar strolad pe var lamp pelod en anean a vo var a leuren. Setu unan benag avank marteze. Ya, telo, plermout, telo! Ya, telo, klevoud arez? Eh ben, maman, bachar som. Que vous l'avez là, Ya, klevel ar eon men evel at kleroaz. Les bachar som. Ah! Et Chris Kierkenper. Mais besoin de regarder au redec. Mais au vanda eulia. A honor a ed en abaden bachar som. A huor mag, bars Bali-Braise. Et ve Wikipédia dans den azopédia den abaden. Mais dans tolman, pétas obégret. Où ils ont qu'est. Martizé be Wikipédia a redadek. Tu vois. Mais la rogue, et vous regardez Hugen kilométrate, et Chris Kierkenper, à rogue, ma vol l'autre des guir, à redadek. C'est-tu Presta, c'est-tu Wikipédia. Wikipédia. A redadek. E pen kentatout e oa ar marmouset atam min deud da vea rederien a redadek. Non, neket, e pen kentatout e oa an euskaris. A ganto ar jonj difen o yez en un doare arwesius e meurabek. Ganet e oa a chorika. Un doare da ziskwez pegen tom e an dud eus o yez hag in niverus war an inchou. Un doare da ziskwez in prez da re nerseviti. Un doare da ziskwez e rank er kas a stourm war red a roug n'ave fe rezive. War ar memeus koncept e man skipai a redadek. Oza un darvoud yaus a leun a spi. Gare de dorn a tud fol diskian e red ar bretonet war an inchou dek bloaz so. Ur mel labour evit disorho dibar. Niverus a erederien. An avezeta e an darvoud. Ira an entat a muior a argant da stumet da gas rakrezou fetiz da ben. Piou a la rodin, penonz e rastelim monez o lakat tud a redek. Petaz o da werza. C'houezen. Kilomètre à jour. Irio et l'or a rederien evit an entat 1050 km. Donc là, je pense que sur le plan tactique, c'est très simple. Il suffit de courir, courir, courir. A pepini a helkemer pers, a re yowong, a re goz, an nol. Hag ar penou dijonj ie. Enfin, pep trazo da vea gwiriet evel just. Mad! C'est uni, nous sommes ket hag amant gagnor a he, mais c'est uni gant Gérald Argo a Leila Simon degemermat d'or, ken présidentet a redadek, neus ar goulenn kenta penons en em zantit irio. Stresset. Mais non, donc je stresset. Pep tremenamad non. Bravo, on en stress de sort. Tao président, per re bouner e argar evit un den e unan. Bah, gwellor bezada ou damzonj? Ja, déjà, gure et pouner passav, ya. Agor Petra Federwez et Gueuleur Bouddha, quoi. Je t'ai m'avais rendu de Petra avec de Redadek à zone Gueulheureux.
Petra eo karg ar prezidentet. Nutra. Oh, ne ket ket. Donc ket evit kredi. Non, da Kozial gozer en télé. plateau, zen. Ya, sais-tu? Petra ar goulenvat. Non, Gwarn speret ur redadek hag zo be kroed e dovil zen trestol hag kaz da ben ken urien tampedam ur labour ve a ozot gant ur bouchat de tud a youlvat, quoi. Bon, daoust hag e diesor aouza redadeg an degla vid redadegal. Non, so ket din eve fet diesor, enfin, vidon me ar vech kenta, neuze relanke... relanke lavar, ma ze diesor peget, mais... Diesor non de chet bezo d'arvouda oral Petra ou spécial, mais stel beptol be benerfin, quoi. Ve ozot ve gro traoneue avec de pep ridadek. Nous un de chet diesor traoneue, oral ve kavet, ave usinot, quoi. Penon se dut varvel tem ar blamoa a gazo liesliou, brezonek liesliou. Penon se bet dibabet an temse. Dibabe, penaos e beut dibabe Ouais, déjà, dibabe. tiens, hein, gure. C'est la her goulen mal. Assemblée, so reskem, gant menochou, en du damzo, j'ai be... Ja, alors labour a skipail, Ja, stel sais-tu. burpet. Beptol e klaskam un tem benak avec de lakadervel, un dra benak liormet gant ur branek. Hag on eus kavet a zen avec an degvle ve brau, just a wal, lakader fed de chet de penaos plein pe un van ur branek a zen er vro, a zen a bep sort feuson de lareud an trao, zo hag an drasen zo poezus avec dam a goste ima bar speret ur hier a ma vele kolot tamatam an drasen vo kolot d'un tam ur branek eve. Zen on eus front de lakader vel penaos an diforiosen etre pep branek lakam hag avec lakader an dud de zesken de voned a rok a de binvidiket ou branek de e, quoi. Kirisan mentomik ispiciel a zo heulia redadek ar blamo, bet e oa Mathieu Erid a velet penons e oant bedreset gant liseidi a likes amant e kemper, a penons e oa rederien o rembregi evit bez a prest irio. En dervechou diveza a rog ma lorfe a redadek d'ober trobreiz e o poent Thomas Rigen ou vid a rederien. Kostez Brest en em gaver strolat bep 6 prene de deus un 9 kilometrou d'an neun e gaviz me. Et que diez, mais un digarez eo evit NM Gavout gant an dud hag a gomz vrezonek ie. An dud ar c'houlenn Petra eo ar redadek a neuze perak emaout o gwisket e mosse. Et un digarez eo evit komz divar ar redadek ie evit komz divar ar yez, evit treuskas ar yez ie, quoi. Kostez an aozerien zeus labourie d'ave a prest dervez a locha. E lise a likes e kemper vez priente d'an daougamion a zigoro an en da rederien a dar vastest e pad 1050 kilometrat. Raktres a zo begret e daouvil daouzek. Raktres braz e oa d'ober ar c'hofrou var an tredan, quoi. Hag bremañ labourzo d'ober vite farda ar camionez, sais-tu. Vas-y, raconte-toi encore. Robert Traus d'ober a donarion d'ober trao fetissa bremañ. Avar an dachen ar mari da evit stuma ar skipalioù lechel var surentez. Chomar a 9 km da verza c'hoaz, mais bon, mon ar avarok. Beb eil bloaz e pepkorn eus breiz, ez a tamm var grez kar mal var an olre o deus roan da zifen a da gaz vara o gar brezonek. Penaos e talhe de liom gant ar redadeg a-hed ar zunvez. Eh ben, derrel a reom al liom, pa tout a redadek pegureman me barz ar skipail skar. Ah, Petra e ar skar. Surentez kreiz a redadek. Neuze ar skipail a gara vardro ar zurentez, a chanchamanchou skipail, dispegadan dud, penaos ober, a gal. An da far a zo er irisan. Nor ket o unan mahad. Non, nezo pem skipail tri. Hag eulia a reom noz a deiz a redadek. Adi. Betek an daouzek. Setu betek an daouzek. Beploa ez eus un desten un tammik kevrinus barz ar vastest, gant piou ebe skrivet d'ar blaman. Vot se la oui, retor, on var plus jeunel fen bennak. Digouet e digouet ar a plugerne. Ya. Plugerne zo tud an vet. Ya. Tost eus o moien skriva diovech. Neus ket. Non.
Claustrevo. Bah, Damson, j'ai voir, il y en a les pioués. Ja, Claustrevo GLR. Pioués Jean-Luc Godot. Juste. Ah, Jean-Luc Ah, Goudot. Martézé, nous Allez. Piouar. Martézé. Voilà, Marseille, Marseille. Et ben, Trugar et Bras d'or d'Avezadeux de Gagnon, d'Agontako, Zirio. Ad Kave des Maël, Martézé. Ja, Maël, zo tubenak var blasen Maël, Plermout. Eh bah, juste à voir, Varar Blasen et Mon, gant toute la famille, Louboutin, Agazo, Boaz, Daredek. Salut des devoirs Hamera, Martézé, l'Assemblée. Bon, Dostagan, Ezeo, un guir d'Arvout, famille, Benafin, Redek, évidemment, Redek. Familia, bah ouais, Redadek Kenta, Guré, du super helom, Padremen et Kishen, Nemat Kavon mal assemblé, c'est Azé morqué de Redek. Gredonus, un tomik, après le maître Kenta et Kreisker, on nous classe d'Aubert. On arrive Yornan et Kedes, mais Gredonus. Mais Gavdin, Liam, Arpot de Bras, Amantezo, Vonda Redek. Ja, Varrois et Bonalek. Pet kilomètres à vos Redek Genit 3 km. Waouh, tout ce qui est là, on Redek Kemese Non. Non. Hag evidor hui, pegoul ze vo Redet. Oh, voket, sonj kedin, ben de bet, on vont da vriek, fit kilometrad bagat briek, da klas grei kalon un tamik, da re o deus divizet Redek a chalopat. A perag e ken a bouez evidor Redek. Oh, bah, o bar liam metre un trech, vit diskwez da re yaouank e poez kenan kont brezonek a pedans deski da re yaouank eve var lec'h da bebini dro kada. Gavdin amant zo strawa ha du diawang da genda hel gant a yez, a da Redek mahat. Se tu me mostra ur sapreen en eus gret ar vastest evit don betegamant e kemper evit a loc'han hag a oa nebet minuten nouzo, a daleg an oriant, ya an oriant var vag ebet, a memeus var vours, ar vag zant kaourintin en er mebegret, ya stajou brezonek entelou beaozet gant DAO a mervent. Idon an eol in deus tuitet a horantin geuti bour bartest a Redadek. Ugen stagiad a oa geuti a oe merdain betek kemper. Un digare a oe diskan geriaoueg ar mour. La bourrette meus war vor, egalek, evel just, hag pa moa klevet e vefe un devez motse e brezonek war ur vag goz, e oan dedenat tre evit mont. Setu pa la Redadek hag a zo ar wehet gant ar vartest, met diwe gant ar prontad ranet e bour ar vat. Comment est Braise bué ar pesketerien, bué ar bigi, a zo ar bouez bras bar vro. Hag an baz an tampedam, an nol familiou, a zo un den pe tost pe dostor deus ar mour. Gant ar penal, vraiment. Ar penal, a vo laket da zon e tre a biziet amañ. A deski gerioù kolet a gestrou an kouyet a oe kaout a oe lodanee un emplijal. Zo, o teski ober un skoulm skout. Skoulm skout. E da petra e servij ben ar fin. Skoulm skout a servij a stag a ur c'hi. Eskouez. Amzer ker, muzet, souezadennou a aed ar veaj, un dra zo sur e oa startor buer vartoloret. Koz a zo bet eus ar bas test e barz ar gelawad en mamou paoz gwelet, eve just e barz ez eus ur gerik kevrinus. A ganeom, emañ, konog an an abask a yun chapalan, hag o deus bet an nen ur bra da skriva an destense daoula so. Nous éconogant penons et même zanter, pavez er galvet gant aozadur a Redadek et vite skriva en destin gevrinisse. Da gentatout ur zouezaden hag un enor var un dro. Da la rede evito e zeblant dio omp un den barik da gas penaos ur menos var vel hag seraptijadur. Ya. Na yun, var l'er e rankardi bab ar gerioù an ton, peus e mod vegred an rai. Penaos e teu an awen. Bah, guer klasket ve, vek eskrivet bende, enfin, gandeom vek eskrivet bende, gure konogan neustro ave chou da skriva kanaouennou, hag pa man var an da chenze, man deus tu a var zon yes. Mais donc e kustum kemese skriva nemet de marteze rektrissou filmo, pe scenari, pe traougisse, neuze redek a vout ur stum, hag gure klasket an deus un tamm,
hag nor force dre force klask o rozut piou wam peus ar menouchou omre on met tam pedam var tachen ar storm pire kavdian mezio a redadek iriandeiz an arwez plijusa deus ar storm vid ar brezonek a zo marteze ur ger hag a zo evit lod diriziet pe dore klichet pe me warme a gant a redadek ben tout andre avez laket a darza hag ar storm vid ar brezonek a to endro davez un drabenag duz ar chiz, un drabenag kaset gant ar reiaouank, un drabenag hag ar avad hag evidentni a redadek e barz a redadek ez eus ar storm ben ar fin. Me o testen a oa kentor vit bet ar zonerien penons peseurt de kleo neus bet an desten se. A red vich goulenn digant an dut, a gober un tamm en klask war andrei, vi gozo peseurt de kleo a zo bet, peseurt digemer a zo bet gant tud ar bagadou, pegur gwire, on oa berroan dre oa a digwez a redadek e lokwal, on oa rand kom just a war d'an dut a oa o tigemer a redadek, da la rede tud bagad lokwal, medie an ol zonerien pedet ganto, vid a bepseurt kensri vadegou, son adegou gavez a ozet ganto beploaz emizme eno, on a berroan komz deo, hag komz deo eno e lokwal, medie drevraz d'ar zonerien ebreiz. Alors sapre ent avec gret gant ar vastest se bep daouvloa, setu l'erioù dirorto, c'est l'er ma oa bet gwelet ar blavechou tremenet. A setu arouez meur ar mintinvez, ar yez o pignat betek pen tourtan ekmul etre daouarn rederien yaouan. A zorn da zorn e tremen ar vastest, triugen metra da us d'ar mor, a rog mont gant an endro. Diskoz a rad an dud a kabze un tammik dre extraordinal hag a zo da velet, an ol ne war ket ez eus skolioù diwan a redadek traouvelse. Juste kelaoui an dud ez eus an drase kedreret la kadanio da deski brezonet, mais... Avant de partir pour son tour de Bretagne, le bâton témoin de la Redadec a pris de la hauteur. Pour lancer la course, un premier relayeur est descendu en rappel des tours du sillon de Bretagne pour apporter l'objet symbolique au cœur de la fête de départ. Tarzan Days va raouchou gore leon, digaset bete pen ar peulge gant rederien et membrement bastest a Redadec et bourz chayak. Evit a vechkenta zeus berede de vidiez ou breiz varen enezen enez vaz, ur mare front museo bet an dreizaden evit ar skipail deud da roan va vid ar brezonek. L'invedonneuse, hein, par rapport à Edred. Mais moi, un tammig aon da rai ar vastest rag ne ket anad en ober var bour. Kalz esor evel just var an douar. Mais ne ket kwezet am dour, setu an reiz o brao dija. Jinet an drase pa meus kroget da ganan e oa ket posib. Chamar a labo evel just. Diwal mont da gousket. Mont da stoma, ya. Mais moyen zo da stoma, vraiment. An nerz a zo enom. Ya, c'est une endro assemblée, ça gement mo vont var zu telo damzonj vraiment. Prendre nos gwelet bet ar c'hoarvez var zu ar chamion. Et bah, c'hoarvez ara ur bern trao bezo trous sors pegement. A mort bezo bagat penars o soni fuarmad hag kier gemper a zo l'air ma zo en niverusa a bagadou. Bezo Benoît zo redek vit bagat penars. Allez Benoît, arrête! Bon, daoulasso e war o reriod e penons e lokwal gant ar vastest. Petra ar santat pa penem gavid e gise gant ar vastest 8 km diver ar redadek. Ba, ur gwir ergar zo, ur sapre nerz ve santet hag ur youl braz gant an ol trovardro, an ol zo seni an dut zo laouen, ben ar fin e eruet hag ya kalzik tud zo framet hag ya ur mare brao. Bodet an ol, quoi. Sonja la radaille en erlé et Jean-Luc Boudon ne scrivait dans le destin ar blamant, Petra zonjitruy. A liesliou, per, non? Ba ya, liesliou. Jean-Luc Boudon zo bet liesliou a viskoaz. Ba ya. Ya, morvad gant ster, enfin gant penons lugan a redadek ablamant liesliou, e voret d'an eni ne skrivet a penons an desten beza mod pevod a wenet gant Andrae hag martezet distaga brezonek livet brao liesliou, hein? C'est-tu? Eh ben c'est-tu, nous c'est denevet un anno martezet konogan? Non, nous ket prez d'Obert Klaustre gant yom? Non.
Bon, matre. Un deus ro bagan matrin, quoi. Bah, ya, golet de vous, Andrae. Ya. Golfram matrin. Em gavet plus garné, ne? Ya. Em gavet plus garné. Juste, un gavet plus garné. Hag e plonevez ar faou, gant an abask chapaland da deirer an termintin disil. Deugen ar vastest. Deugen ar vastest. Nous sommes qu'à vocal stut, mais calon les gars. Du niverus. Avec sorte rac très sous à zobé squazelet gandaredadek, c'est l'homme du stu, l'odenaneo. Ar skolioù diwan o doa roet lans da redad e genta vidoz regond bloaz. Deo eo ed ouspen an anter deus ar pum gant mil benag a euroioù bedra stelet a dasparzet da baouet dek vloaz gant naozerien an darvout. Met ouspen pum rak trez var nugen o deus ie tenet gounit deus gwerzh ar kilometrajou. E bet ar mediaoù da skouer e obe chikoure da radioioù e brezhoneg da zevel ul lec'hien internet da vrud a o labour. Hag ar gevredigez dizale, zo be gwez da zevel o lec'hien Breiz VOD, l'er marel er pel garga pe sellet war un film ou troet pe ad vouechet de yez ar vro. Evidrei da glevet brezhoneg d'ar vugaligou, o deus ar gevredigez diuskouarn hag ar mikromagouri Youna Solena digoret varlen e san ervlan, resevet gweneien tro a tro. Archenik dudi e brezhoneg zo bedie unan eus an tachenou deus sachet evez ar e fur a zib a barak tresou ar c'hantaouet beb eil bloaz. Ave fe ar gevredigez aplud, evit sevel c'hoarioù astrol e brezhoneg, ar gevredigezhou kelen o deus azase leurioù da ve a lenne de kamichibai, pe c'hoaz an ubapar da ginnig muiañ a gampou e brezhoneg hag e galaouek, an ol o deus resevet arc'hant digant ar redadek. Ar blamant eo lieseur troaz an naoraktrez dibabet. Ur radio vrezhoneg e brenaonet, ur greizen dudi ol vrezhoneg, stajou emzif en gregelour, ur roed at sokial evit yammar vrezhoneg erien, pe c'hoaz eil loden ar web euliat ruagane. Aed ar bloaz e kendar ar redadek da reiñ nerz d'or yez. Gounedou ar redadek ave ranet etre roedat diwan evit an anter hag un dibab raktresou al, nuverus, a blamant e kant pevar euro... Quand pe var 1000 € var nugen. Var nugen, a vo dasparzet. Ya emañ bremañ neuze gant Anavari Chapaland renerez diwan a Yann Philippe Dupuis a zo leurenier a skrivanier ar pessoare galnis, berroariet gant ar strolat trodidro, kroget evo gant Anavari. Ya degloaso ne oa ket eus ar redadek, ne oa ket eus ar zanmat a vije. Degasek gant diwan. Dosteg eve fe moyen d'ober eb ar redadek iriondei. Marteze eve fait moyenne d'ober ep en arranse hag klas fem don a ben, mais ur skoazel brizius evit kas ar skolioù varok. Men eve fait ket moyenne d'ober ep ar redadek evit ar brezhoneg dre vraz, hag evit lakat un tom goulou a ze ur vech bep daoula var ar brezhoneg pegur. Kojet ve deus an arc'hant, a bouez eve just an arc'hant, mais bon... Le doar e fetis da skouer e diwan penons ve implijet an arc'hantse. La kareom an arc'hantse ranet e daou evit daouvla. Fur om neuze klaskom lodena e pat an daouvla o ton. Hag ben ar fin on eus bet daou a 3.000 pemkan daouvla so, a ranet e daou, an raze a ra just gopr ur skoler gant ar c'hargou. Da la roude on eus ur skoler ouspen, implijet a drugare da redadek. Hag tuzo e giset digeri ur skol, evel plou gastet daoulas ar blamant, pe lo da la rok. Yann Philippe penons eve febe kaset da ben raktrez ar pescoar ise ep skoazel a redadek. O demzon je helin respond krak a kren, ne helfem ket be gred kaset da raktrez da ben pan evet an arrant an oa bet gant a redadek. A pel ar awar la yafen o lard ne ket sur me fe kred e goul en arrant pan evet e oa justoar o ton neus a redadek. E oa ar seurt arrantse ben fin, bet dastumet gant youl a labour an ol a tout a rederien ze, an re neus roet kol an dim da gredi goulen. Med evel malavari a navari, evel just e a bouez an arc'hant, med ur skoazel ouspen eo daoustag en em zanter ken nerzet da vad. A davod deudeg enit ouspen an arc'hant, bez skoazelet gant a redadeg, a zo o digare da vrud a raktrez, deja, pan eveken, da gojeal, kalz muor, e gen nemeche bet, digare hendal, hag ouspenze, gwire, gitre giz ma peus lavaret en em zanter skoazelet gant an rae ro nerz, a ro youl, a ro kolon. Emañ ar skolioù diwan o c'hortoz a redadek bep bloa, Navari? Bep daouvla da neubeta emañ o c'hortoz a redadek, ya hag e kemer an pers. Ar familloù, ar vugale, a chinchara.
Plijus et redek, brezonek a plijadur, hein, andrazé a zo ar gerstur, mais guiré. Kalz plijusor et redek kilometrado et geto ber an trok pus. Andrazé zo sur. Agazé et Sonjan et Nunan, agazo Angela Duval, avait fait bet Ken Lawen au welout un darvout et la redadek, palare I daouigen vlaso, Evel Massav à Raden et Guasqued Armand, Ragresco Stang, Bugaligou Diwan. A setu peso au ton. Hag Undra Al, goudé a beza embreget et redadek, et pédan en oldut da zon da raon ar vechement a c'hwer varnugen a vichme, pegur goudé daouigen vla et chu ar bricolage, fron on eus goulen kontou digan ar stad. Sais-tu? Vraiment, on oblige à duriver au Chilaou Konogan à Garsrolat Pevarlan, mais l'Olen du to d'Avianna, c'est un destin nigégel et de bazar vastes et marebet, Chilaouomp Orbro. Eguls evo clevet an du docums brison de guerro. Eguls teuion eveno e d'adri dal amoendro. Di songe de vespere d'arbor, buant chioise, tois an dan vras en eve que clevet brison e croix. Pegoulz e at kavo ar borman en tiz e venadu. Pegoulz vo kalon ar ro luhag an ar blijadu. Man eve ket komz d'or yez, gwir vre tonet. E yelo tam a tam teiz ar bro da gol da vet. On meus bevag an vaiez vam di me eller moato. On meus gojal eus pep ser tragana, non ket maro an bevan et ket nival. En amzeral, dorna dorn di fram mon mor gwirioù digan re moral. Iskiz
vos blouvines et vos cuirs d'avis. Arstrolat Peverlam, hag an ton KRC a helaret kabout var eilpladen Arstrolat Peverlam, an vet deltu eti paker prod, a gwelet Maël, a gwelet pefet tud var blasen. Azemont, tu nous. C'est-tu, Matré. Aemont va blasen, juste war, gant Dominique Jolivet, reder daonet nout ket. O reder daonet no ket mi kemes, mais reder a ring ma kilomet ben ur amit en atou. Et Peller? Vont vigoun, just, ba plein. La nebel de l'erwa ganet mam gion seul. Peta dalvez evidout redeg a redad eg bopla. Redeg ober fin redeg a gaz anon da gaz a brezon en temik pellar. O kilomet pellar déjà. C'est tout mara fait pep breton gaz a brezon o kilomet pellar et y a fait pel gwellar. C'est tout d'abe point d'obar idam ag tomatom a vogred i vragou da brezon eg da vat per. Hag e vragou da ian. Bo, setu goulou na ian. Allez, amant zo tut, mais hat gavo hana un tom divetor d'ober. Martez un tom tro betegar stand da brenat t-shirt tout, a kilomètre vidare nos eus kegre c'hoaz. Matré, quand tu l'as dur, c'est une vraiment. Quand Justine Morvan, une en Sévenou Rézé da comédien Nézé d'Arstir à Trouillagano, à Loumiour, René Rez Radio Carnet, à Gezel, deux astronautes féministes, Gast, Degemerman, Mechet. Et daoulasso, et oa besavet ur gomedien var gant, gant ur strolatut deus plavenek, rue à Grano, penons et wadet a menos d'or, sevel un neil loden asten arstir a da gise. Eh ben, ken plijus a geze obed a c'houlzad kenta, ez ebet diez deom paouez gant an euliad a gezon menem laret, gant an energiez a zo gant ar strolad a bez, e red deom ober c'houlzad dao. Hag a vejman peus goulenez chikour a redadek, penons e deud hier menose. An man ezon menem laret e oa diez deom an c'houlzad kenta a zo begred ebac'han ebet, chikouret on bet met var l'er. Hag nem laret on memestraik un ver ar skeudenn da skouer ar zon, e fe mat deom kaout un tammig a c'han. Hag gwire vraiment ma bet ur chikour a 10 000 € gant ar redadeg e velom dija e c'hello bezak braouar ar skeudenn gwellor a gesor da aoza an trao. Eulier devor adost, hein, di walin mad. Lou ar blamant ez eus daour actrice, Tom Dascalon a zo bet skoazelet gant ar redadeg Perret. Bon, ini Radio Carnet da gentan, puis en mand da gentan evel René Rez Radio Carnet. Digoret vo hag e kajiman istorel, digoret vo ur media ol vrezonek el digar Atlantel e naonet ur radio, di babet on bet gant ar CSA, nek e bedez, Vous e Paris. Morva de bedeur, sapre lavour. Setu, be oa tud a weleze evel un aloubadek deus Breiz el digar Atlantel. Ne he vo lancet penkentan da ouvil naonteg ur radio e naonet e mom o labourat start er marement, evit kavout argan, tuta, sevel ar programmou, stalion ur studio e naonet bevo ur skipail o labourat e naonet. Hag an eil, e bergomzo. Hag an eil e ur actress Gregelour, douget gant ur gevridig ez an vet difen, a zo ganet a diwar gast, ar strolegez feminist, hag gant an argan roet a drugaret a redadeg e vo gred atelierou barz al liseou e brezonek evit kojeal gant ar reiaouank divar ben an doujans, ur bern trao ar sexelez a gal. Hag evo grediye stajou emzifen evit ar merc'hed, pugur evet taget ar merc'hed en doare reoliek, un tammig pepler erbed, a bezo doare oud en emzifen, hag gopradez difen a vo a evit stumant ar merc'hed. E galek pe brezonek. Super, trigar e braz a gourremenou deoc'h, a bep sort esparadenou o deus kennerzet a redadeg ar blamant chez la wamb. Après Kenavo et Queen Amand, voici un nouveau mot en breton, redadek, la course. Vous connaissez le Tour, la Volta, le Giro. Le marathon de New York, l'Ultra Trail du Mont Blanc, les Jeux Olympiques. Je vous présente la Redadec. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a si de particulier cette course? Enfin, tout le monde en parle. Elle fait le tour de la Bretagne. Mais attention, ce n'est pas une compétition. Le but est de faire gagner la langue bretonne. C'est un pari fou. Donc un pari à notre mesure. Boucler 1800 km en 10 jours et 10 nuits. Mais le vrai défi, c'est de tenir collectivement, de tenir dans la durée. Nous et en ebit, nos dé et redit. 1800 km. Sans interruption. Ah ouais, c'est dingue ça, c'est énorme. Just amazing.
Même au beau milieu d'une averse, la Redadec passera par Brest. C'est un événement convivial et festif qui réunit les générations et qui porte des valeurs d'ouverture et de partage. C'est une belle aventure pour le multilinguisme et la diversité. Pour moi, la diversité, c'est la force, c'est la vie. La Redadec, c'est la course en catalan. Il corsica si dice agors. La Redadec mobilise et fédère afin de donner ensemble un avenir à la langue bretonne. Chaque année, le nombre de locuteurs recule, mais tout n'est pas perdu. J'espère bien. Et mes chances. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Le breton retrouve sa place dans l'espace public. C'est aussi grâce à la Redadec. La Redadec porte et fédère nos projets hors actrices, Nos espoirs hors spi. Écrivons ensemble l'histoire à venir de la langue bretonne. Avec la Redadec, partez à la découverte de la Bretagne et de la langue bretonne. Le breton, c'est une sensibilité, c'est l'amour pour partager, c'est la connexion interceltique, c'est tout ça ensemble. Vous allez voir, vous allez adorer. C'est la magie. It's a wonderful event, really. La Redadec a son slogan. Brezonnec à Plijadur. Le plaisir de transmettre, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de vivre tout simplement. La Redadec est en passe de devenir une nouvelle tradition. La tradition est là aussi pour casser les murs entre les générations, fédérer la tribu. Je passe le témoin de la Redadec à Louise Ebrel. Tiens, Louise. À tout d'un dut haldon ganon. À Neuzé Tudou Prestor. Pour plus d'informations, rendez-vous sur redadec.bzh. Une ande daoutri, Brezon Negué Pepti. Pevar, frère, raison, negué, pepler. Bon, Telo, das da dieses Esparadeno genit. Telo! Eh, mais il y en a rien à lever. Maison kilomètre à dans cette maison nazisken, la Redegen Tommy Gunner. Maison Adradine, Varleur, Penarbed, Agazo, Robert, kilomètre dans cette Mélardor, Gavoten, Suezus, à juste Varler, et vos potrés d'antan de Zarvro, de Skemper, Zone Agemer, Arvastest, Wittkenderhel, la Drei, Kemper, Aroglocha, Tablougerne! Matre, Trigarelit, Telo! C'est une assemblée de Philippe Kiri, à Kenan en Abasque, tu de Yulvad, du bon Tom Madame Zerso, puis nous, Peggy Domzarso élaboré des vidas Redadec qui c'est. Mais à Isblasso, donc change. Du coup, il n'y a pas de guetta. Quel est guetta en est Redadec? Mais dans le wabet paquet déjà, kilomètre Redadec Kenta. Un piste de labour arrête les vidas Redadec. Armarement, mon bazar Scar, Arskipal Kreis, Agara tout trop à Redadec, évite Koazel, Arskipayou Lechel, à Gobert Vadroir Zurentes. Mais au bureau, nous avons Aïdar Blois, Benarfin, avec Kark de Redadec et Kreisbreis. De ce qui est laborieux, un tomique 10 sorville de l'Odal. Oh, bah, Redebeza évêché, Kenton, mais à Khenurzia, the 10. À Labour Vegret, qu'on a impligili à Redadec, Dreisto, Lazo, Orpezmel Labour, Donaben, Dagaz Daben, Benarfin, à Redadec. Il y a non pas 10 ans, j'ai le trauzo, puis Kemen Drauzo, da Zonjal, Benarfin. À Lies, à Marais d'Ivion, ah non, dédié, Musque Gret Tandrahe. C'est-tu, trouvé qui c'est, mais bon, Buezege, mais peso plus juste, me mostra Dreistol et en Erger, à Labourom, Ganti, c'est au Dreist ordinaire. Irio Andé et War en Nol Frison Négarienne, Petra et Redadec. Pénose Montpel l'or vraiment de songe. Bah, Redeo Tizout, à Ninke, Brésonégarienne, C'est-tu. Déjà, la cagno da zone d'avait à Brésonnégar. C'est-tu, gré dans nostra ou arblamant, roi, vite classe, tisout, je savoir, tu à Bemsort, bah, velar clip aux obégolettes, et juste à rock. C'est-tu? Gré de gantud à Yulva, d'hier, à Fesson. Mais sur la rien. À Gazo, dispar, je savoir, vite tizout, tudal, David B. d'Arbraison, d'un Il y aurait la catude, niquée de ce B d'Arbraison, avec Benarfin, tude brudite. Il y a Bernaneo da Gons d'Ivar Ben Redadec à zone doirée da la canandut et par arjeu la Sojal celle à footballerment à Gons d'Ivar Ben Redadec à remédianement à Gons d'Ivar Ben Redadec puis alors il est fait Kémé Breizat au chemin Breiz au Kémer Perse. Mais Rui Kenan de Gret Peuse la quête Peuse au Paraguay Chouan Tommy Genaro enfin les Genaro mais pige de Peuse Néo évide à Redadec Gret de Peuse un tuto évide
Evit kana wen a redadek. Ja, c'est-tu Grémoine tuto, evit kinik dans dut, kemer pers, enem filma, evit ar clip officiel. A gant awen, a zo bet klevet, a zo bet egant trer, a zo bet klevet kalzik, a gant eus divizet kwiska a gant awen se. Ze gant an tuto e c'halven an dut, enem filma ben ar film. Gure bep daouvlo eve lusket a redadek gant a bep sort kan a wenou, chil a oam un toulad aneo bet levet nez ur blavechou tremenet. Ouspen ar-li, bez o begret ganar, bez o begret un difi selfie. Allez, più hel displegaden petra un difi selfie. Bah, galvet voit bet an dud, neuze da gas hor selfie gant flyer a redadek. Neuze bez an eus bet, neuze trao iskiz un tamm, fotoioù tapet de lerioù di hortoz. E pep kan ar bet. Setu, pep kan ar bet. Vardro kan anterkan, zo bet kaset en ol. Hag trao fentus, trao fromus, ye. Don a redadek deus a horika, deus bro eus kadi, daoust hag e ur gwir square, a daoust hag et laskid awen eno. Bah, awen zo bet kavet e pen kentan, mais mon ariom ato beb daouvlo e yom d'ober andro e bro eus kadi evit a horika, gwire e zelom traozo, Menochou va taper des noms, mais Pézorilar me sera et vraiment il va taper Menochou quand on nous scaris. Diwar benareda. Evel juste. C'est obra me sera. Matri. Bon, pour les noms, matkamut Maël va à Blasen, Triaredor peut-être. Maël. Ja. Varar blasenemon et Kishenstand a redandek. Eler mahali devel just pren ar c'hoaz t-shirtou pezoken, kilometrou nabo peus kegret c'hoaz ya donarin a ben. Tiffen a zo ahe, Tiffen a ravardro kenti a redandek. Tiffen, mon ara, Tiffen? Ya, mon ara mal, ya. Tu zo pren un kilometrou c'hoaz? Foto pren un unan, bezo tu amant, ma foto ar gedou cheken, pe ged ar gant sutu, gag, el a red gouper bremañ. Chomara kilometrou c'hoaz da verza? Ya, chomara, kan an te 100 kilometrou, ya. Neue, ma foto ar kaout unan, bezo tu da zibab, tro dro boro naonet, pe prevro plou ermel, ma foto. Neuze amant zeus t-shirtou, a t-shirtou ispicial evit a redandek, evit an degla a reze zo un tomik disanvel deus a real, penoz in begret, a hei piouz gane? Ben, chutu, on eus dibabet avet lidain degvle a redadek, kinik d'an du, t-shirtou neue bezo t-shirtou meret, t-shirtou budjale, a t-shirtou potret. Eh ben, trugaré, Stephen, c'était deux d'amant, a he va en blasen, juste e kishen, a mamor barguer, et juste e halit prena, var l'erien, a redadek, neke diez, a bouez eo, pegurez ozem, evit oriez, evel just kinigarandor, ober un tom tro betek, bro euskadi. Collectif Circorica, quand on a un officiel à Rorica de ce plat passé, de Wilseitek, quand on était qu'on a Bepsod Arsourien, deux, bro euskadi. Zirauten espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herriz herri biliko gara.
mon barré n'a quasi trop zo indigarezit de des taik mak danagandat kavula hanom mais devant je n'ai que distagen vadio. Nekefal. La bourra d'arataik evit bedar lewel et deni verzon skrivanier a kaner et oive taik petra cheles lavardium divarben a redadek a zo en iverzon. Redadek broi verzon an anno an rehi ag memes gereo e guerion memes der ag savdio bet e 2010 ag blamant e wa pem varnugen 1000 den o kemer pers e mis mers a rok gwell San Patrick e ve o 6 vez braz evit a riez bepla broi verzon ag ya un dra vrazeo. Pet kilomètres avait redet. Pet kilomètres avait redet des broyeurs. 1050 kilomètres. Ja, dus Belfast a blamant betek Kerry. Ag un droare dispareo evit laka gwezeligerian anternoz broyverzon a gwezeligerian a Republik au labor assemblées au sevel ractres assemblées. Arveshkenta et dit dont davele da redadek a moi e breiz? Arveshkenta ya a plijar de zo tu do temps salamon et blasan tout au disparia. Damson j'ai vos lancettes en euro corica d'Isalé. Damsaga et reles lavar gerik diom divar ben Andrae. En euro corica a corica vid Europa. Ja. Varoise evo komzet eo a ben Andrae a gaftin tuzo amant dus Bern lerhiu dus Catalonia, Alsace, lerhiu also peublu yeju mineolerel hag c'hoant o deus ben evel a vretonnet hag iverzonis. Neus evo lancet redadek ou vian en tammig e pepler? Ja. Evel McDonald's evo. Ah, très dispar. Vara Leuren et voir tu chantique au Cana. Damson j'ai voit kavet telo et varza chameon gavdin. Telo? Eh ya, barza on est marrant. Eh ben t'as un camion et puis donc puis on qui de river dans net. Mais maison d'Aziscan en tammig croise salut. Hop là. Et mon nom tout et mon nom redek. Et mon nom redek donc podacheli. Bezo bagado va kemper, bezo khatriou, mais bezo yé tavarnou au chifen arbrezonnek et nos ouez acheli, arfinigant, agar bernodal. Agazé melardor bezo perd tu le redek. Allez, apigar on a Calamo. Et va matre telo plija d'urzo gant a charsam var ze blanc amant vet levé do tremen gwechal a gemomni vraiment var ar plateau gant Fabrice Cadou de Squazel Vreiz a gant Jean-Christophe Bernard a gazoan a veze David Beza tad fanch tilde mais fanch Bernard et andve de gurionne gouzodarid en istorze istor ar potrik a ve nachet dean skriva e anno gant an tilden. Fabrice Cadou neuze petra ur varnaden a vo d'an neiz a viz ere, petra a c'heller gortoz divar ur varnaden e gise. De la rede pez a c'heller gortoz michans evo memeus distor get an istor ave komzet diwar I fen un mijo a rok gant derchen. Da la rede michans e vimtrer vid ma vo doujet ar brezonek vid ma vo doujet ouz guerioù Jean-Christophe hag Ivrek, an vet fanch skriva an anno giz ma vet let en brezonek an an tilde. Peseurt de kleo en a bet an istorse, an aferze ar gevredigez? Da la rede labo Ramsel zo begret gant ar gevredigez Squazel Vreiz en 10.000 trak benak zo bez kinjet war Breiz pem departement. Festou a bepseur zo be aozet genem pag un ekleo poezus a don ar gevredigez pegur mem aozet ar koulsat vid ma vijebet roed achan vid chikour vid ar proses hag ar sapre tre reobet ze ar c'helom lavar hag emban duvar ven. Neus e stourm un tad a zo deud a veza stourm ur bobl penaos et tisplegit Andrae. Peguer e gant ser traoù e weler e o tost ar boblanz ouz ar brezhoneg c'hoaz neket un afer dister estreget ul lizeret neo e un afer vid ma vo doujet ouz guerioù tutzo amañ bar vro a vid ma vo doujet ouz ar brezhoneg ben a fin un afer politik el pen naben. Roed de vo ar goz, vraiment? Ya.
Jean-Christophe, vide l'arrêt d'Urgeer. Jean-Christophe, ma peut se rendre l'arrêt d'Urgeer. Urgerik. Nos vat dans ol. Lawen braz om da vezan amant feznoz ganor. Trugarez vraz da squazol vreiz. Da chichour a ramon a bezan prenet ar kilomet. Ur sapre ar wezeo bla goude ganedizi fanch. Gant lor e maom o vont da dougan ar vartez gant squazel vreiz a gant ol rederien. Em gav dan eiz a vizere e roazon evit ar process. Redadek lawen. C'est du Redadek lawen. Nous est vraiment aimant sans cette sportourien camper au vent da bignat varaleuren évid dégazar vastest da Jean-Christophe. Damson j'ai reyawank fanch évid redecroise mais de morva nemo kepel. Daustagan aimant a rederien nepel deus à leuren brement. Et peler emaint. Daustagan et hel telo lavaredium et peler emaint. Nous on kéré. Damajon, j'ai ne stapé da Redadeg un tomic d'aller déjà. Un tomic d'aller n'est que possible, n'est que possible, n'est que possible. Dastagan aimant tout squazel vreiz au vent da Redek, Fabrice. Oh, tout squazel vreiz gafkedin, peguir zeus kantadou manek miliardou adud da zo tost ouz ar gevredigez, mais kuzul mer a squazel vreiz avo amant fenons ba kemper, hag un tamm partout da e barvon brodreger, un broazon hag vidon digwez ba broleoun ba plougerne vel just. Batre, obligadur evo eulia ranor, gav e plougerne neuze dans daouzeg a visme, et mom dalma de hortos a sportourien kemper, a zo nepel e michans, pegur e Jean-Christophe o hortos ar vastest, daoustaga evo gwele... Nevinket. Nevinket. Non, Damjon, j'ai point d'homme chila ou un tom son eirez a close en abaden. Bon, évidemment, a jo moins tamik fenons, evo gwele, evo juste. Qui m'a dit à Réom gant pevar l'homme, a genemat kavoudarim, disa dans nazeu, et vite balibreis, plija durdor, beve da Redadek, kenavo! Balibreis siulor, kenavo! Zauzek blachou, nini wen commencer de rouler de me yawan qui semble les hommes mignons. Dame zauzek blachou, nini wen commencer de rouler de me yawan qui semble les hommes mignons. Maison minorigueux, on bah oui, moi d'un ben blanc. Abri mon maison mangue, mon rande de je me soigne. Mais en verre plarieux, ou en dame d'ostig de mezoul. Mais green me zent en marde, on a zent en brenda doul. Mon dag la scarpasse van, elle me vaut bout des drioles. Qui menze mon va une, en y mes garfés drôles. Et bon mettez nos manes et bligeons qu'edei. Liberté zodari, fus me difenso d'asquei. Mais non qu'elle met des gants et vicao d'arboisson. Arrêtez dit varons ou de zarpes à coulons. Tous les arts variqués, n'en m'entrés et te sclévé. Moyenne te zardazé, et par ce monde d'or de barré. On me dit mais non il dans les armes jolie madame on a pleure toujours coucou du way dans du c'est le marron nagodio jolie madame on a pleure toujours coucou du way dans la sarbe d'aléo c'est le marron nagodio jolie madame on a pleure toujours coucou en d'ailleurs oui d'agon pési à rien c'est le marron nagoté bider oui da oui l'en lazy c'est le marron à pési arbe mouillé de la rate où elle est trem c'est une mar on a refem arcez voyez de la carrière vainée c'est de mar on a gossé en est voyez de la arrière diviné c'est de mar on a gossé en a voyé
schon bedime, nou in temps mes ames bit, jolie madame, Gunnar plart toujours coucou, nou we schon bedime, nou in temps mes ames bit, jolie madame.